Paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada bina yang bekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pihna yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula dengar hai bang len pengingat beleun tangan ulama ke ulama nejet upan ba alamat kena celaka ke habanyo jenhan nemat sabah saan nepretema watatubo kasekaran han selamat iman lam dada paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula akhir masa tak kiamat le umat puji ulama lam hadisna nepeingat ba alamat Tuhan beri bala yang kefon Nabi pengingat gadah berkat ba usaha tami tanah rata tempat han berkat ahwat kana paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula yang kedua nepeingat yang zalim tan jauh marah ke rakyat hana diingat juah tadbir sebal singa temakele bala rayatat sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahadah dak bancutan iman tantaba paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama
bagi lebeng asai mula, bagi lebeng asai mula.